mfowethu nayi indaba enkulu ngathi uMangqongqoshe bezofuna noqala ungene ngaphambi simdedela mfowethu. I think kukhona udaba Ntokozo besihlale sikhuluma ngalo lesilibiza ngokuthi dementia. Isifo ke sokugula lokho mental illness siba nakho. So kulenyanga enye by the way ama programs umnyango ka social development kulenyanga ozoba nezinhlelo zawo. Sithi ke kulenyanga siyafisa ukukhuluma nomphakathi noma hayi ukuthi ikhuluma kulenyanga ngoba kubaleke kulenyanga kuphela kodwa ngoba kuyinyanga ebhekelele ukugula kwabantu abadala sifisa ukukhumbuzana umphakathi ukuthi abantu uma ukhula njenge age kuba khona izifo ezisiaffectayo and I think uzosikhulumisa zonke ezinye ngoba kibi dementia kuphela kodwa lapho okubonakala khona ukuthi ugogo usekhohliwe usekhumulile usehamba nqunu uhamba ebusuku akasazi ukuthi uphumephi enye yezifo umphakathi wakithi okufuna uzazi kodwa uhlala uyikhumbula ukuthi zikhona uyabona nje Ntokozo isizwe sakithi angaze sizwe sinjani uma nje kuke ngathiwa ugogo usebonakala engene emzini yabantu wabamnyama kuthiwa umthakathi yabona angaze abantu abamnyama benzani but siyafisa ukuthi umphakathi ukhumbule ama symptoms dementia ukhohlwa uyabona umuntu omdala uyaphuma ngelinye ilanga mhlambe Ntokozo ebusuku efuna ukuyochama ngoba phela ama toilet amanye ngaphandle aphume ethi uya endlini encane kodwa mesebuya because dementia vele affect nje ukukhohlwa ngaleso sikhathi akhohlwa ukuthi imuphi umnyanga kade ephume kuwona akhohlwa ukuthi imuphi umuzi okuwumuzi wakhe ngesikhathi sekhohlwa ukuthi imuphi umnyanga aphume kuwona usezo rounda ke lana indawo yonke ngoba akasazi ukuthi kufuna angene phela ngesikhathi erounda uyambona ukuthi kukhona into eyinkinga ekhanda lakho uzama ukucabanga ukuthi ukuphi uyokwenzana awucabange nje wena Ntokozo namhlanje uma ungavela uthi uphume eminyango nje usukhohliwe ukuthi ukuphi ukuthi uthuka kanjani even kwa wena so siyafisa ukuthi sibambisane nomphakathi ngalokho yebo zikhona izinhlelo esinazo as ugovernment ukuqwashisa imphakathi about indaba ye dementia I know social development une program nabo abazoyenza kulenyanga nathi njengomnyango wezempilo sine campaign esizoyirana kulenyanga ukuthi abantu bakhumbule ukuthi nawo ama symptoms dementia and umuntu ono dementia wenziwa njani kodwa bakithi asibe patient abantu bakithi uma begula sibe nayo indlela yokuthi sisizana kanjani